Kinshasa ibintu byakomeye. Kinshasa politike yaho noneho ijemo ibibazo bikomeye cyane nyuma yaho Faci avuye i Washington DC hagizweho ko Tshisekedi yashutswe agatekerwa umutwe n'u Rwanda. Bimeze bite rero? Reka tugaruke kuri iyi nkuru tumenye uko byifashe Kinshasa. Amasezerano ni Umutego Kagame yagushijemo Tshisekedi ni ibintu byagaragaraga. Aya ni amagambo ya Martin Fayulu, umwe mu banyapolitike bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uri muri benshi bakomeje kuvuga ku masezerano ko aya masezerano y'amahoro aherutse gushyirwaho umukono atazatanga umusaruro. Imvugo ahuriyeho na Chilombo mu gushakira igisobanuro impamvu imirwano ikomeje hagati ya FRDC na M23. Kuva Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinyana amasezerano i Washington DC ku wa 4 Ukuboza, ibintu byahinduye isura. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahise ikomeza imirwano n'umutwe wa M23, irangije tangira gushinja u Rwanda ko ari rwo rubiri inyuma. Ku mugoroba wo kuwa mbere ubwo Perezida Paul Kagame yakiraga indahiro z'abayobozi bashya, yavuze ko hari igitutu gikomeje gushyirwa ku Rwanda rusabwa gukemura ibibazo by'umutekano muke mu karere, hakirengagizwa uruhare buri ruhande rugomba kugira mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ku ikubitiro ibintu bijya gusubira udubi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuye i Washington DC iri mu wundi mujyo yumvikanisha ko u Rwanda ari rwo rurebwa n'ibibazo byose. Yahise ikomeza imikoranire n'ingabo z'u Burundi n'imitwe irimo wazalendo, ubwicanyi bwibasira abatutsi b'abanyekongo n'abanyamurenge bwakomeje gukaza umurego. Ibi byose ubutegetsi bwa Kongo bwahise bubyegeka ku Rwanda, buvuga ko ari rwo rubiri inyuma, ko rwakomeje gufasha umutwe wa M23. Imvugo ya Martin Fayulu yumvikanisha ko kera kabaye abanyapolitike bose bo muri Kongo bashyize hamwe amaboko kugira ngo ibikubiye muri aya masezerano bizasigare mu nyandiko gusa. Fayulu yaganiriye na France 24 avuga ko ikibazo cyagombaga gutuma ibibazo bikemuka atari amasezerano, ahubwo ari uko u Rwanda rwafatirwa ibihano. Yabajijwe impamvu avuga ko Tshisekedi yahenzwe ubwenge na Kagame, akirengagiza ko hari Amerika yashyize igitutu gikomeye ku gihugu cye kugira ngo amasezerano asinywe. Ati, ntabwo navuga ko Trump yafatanyije na Kagame, navuga ko we yashaka gusinya amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu hagati ya Kongo na Amerika. Ibyo yabigezeho. Mu mvugo ye bisa naho ikibazo cyakemuwe mu buryo butari bwo, kuko ngo hari ibihugu byinshi birebwa n'aya makimbirane, harimo Uganda, Kongo, Tanzania, Burundi n'u Rwanda. Aya magambo asa nashaka kumvikanisha ko buri ruhande rurebwa n'iki kibazo rukwiriye kugira icyo rukora ngo bikemuke, ariko ararenga ibintu byose akabyegeka ku Rwanda, ari nabyo Perezida Kagame yavuze ko bidakwiriye. Perezida Kagame ati, ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite umugabane wayo w'ibibazo bagomba gusubiza, ari u Burundi bufite umugabane wabwo bugomba gusubiza, natwe ubwacu tuzajye tubazwa umugabane w'ibibazo byacu tugomba gusubiza, ntitukabazwe umugabane w'abandi. Fayulu yavuze ko ibintu byapfiriye mu kuba amajwi y'abaturage atarigeze yumvwa muri 2018. Yashaka gusubiramo ivugo yuko ari we wari watowe, ariko Perezida Kabila agahitamo ko Chilombo ari uba perezida. Ibi nabyo yabishinja u Rwanda. Aya masezerano ya Washington ajya gusinywa, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagizemo uruhare rukomeye kuko yaganiriweho, buri ruhande rukayasinya rubyemera kandi rwizeye ko ruzashyira mu bikorwa. Amaze gusinywa imvugo yarahindutse. Kongo itangira kuvuga ko amasezerano yakozwe mu nyungu z'u Rwanda. U Rwanda rwumvikanishije ko icyiza kiri muri aya masezerano ari uko yarebye ku muzi w'ibibazo aho kuba kubica hejuru nk'uko byari bimeze imyaka myinshi. Imvugo y'abanyapolitike ba Kongo na Chilombo zikomeje kumvikanisha ko kugira ngo ikibazo gikemuke ari uko M23 yava mu bice yigaruriye igasubiraho yahaturutse. N'ingingo u Rwanda n'ibindi bihugu byakunze kuvuga ko idakwiriye, kuko byaba ari ukuvutsa M23 uburenganzira bwayo nk'abaturage b'abanyekongo batagomba guhezwa mu gihugu. Kuvuga ko M23 igomba gusubira aho yafashe bivuga ko ikibazo cy'impunzi kimaze imyaka irenga 30 kitazigera gikemuka. Amakosa yakozwe muri 2012 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma igasubira inyuma, hashira imyaka 10 ikongera kwegura intwaro igaharanira uburenganzira bwayo yavukijwe.
Fayulu avuga ko ibiganiro bya Doha bihuje Kongo n'umutwe wa M23 ntacyo bimaze ahubwo ari amakosa. Yavuze ko nta kamaro bimaze ahubwo igikenewe ari ibiganiro bya Kinshasa. Yavuze ko ibiganiro byose biri kuba bikorwa nk'aho Kongo itagira abaturage ahubwo ko igikwiriye ari uko byaseswa hakabaho ibiganiro bihuza abanyekongo bakaganira ku muzi w'ibibazo. Ibyo biganiro yavuze ko bikwiriye kwitabirwa n'abarimo Kabila, Colonel Nanga uyobora AFC M23 n'abandi. N'imvugo zisa n'izivuguruza kuko mu minsi ishize aba bose bashinjwaga gukorana n'u Rwanda ko leta ya Tshisekedi idashobora kuganira nabo. Ati Kabila agomba kwitabira, Nanga agomba kwitabira, n'umunyekongo agomba kutubwira impamvu yafashe intwaro kuko afite impamvu. Mu mvugo ya Fayulu birasa naho ibyo abona nk'igisubizo ari umuti urambye gusa kugira ngo ibiganiro bya Doha na Washington bibeho. Byaturutse ku kuba leta ya Kinshasa yari imaze igihe kinini yaranangiye idashaka kuvugana na M23 n'abandi. Byageze naho abarwanyi ba M23 bamara igihe kinini i Kinshasa bategereje ibiganiro n'intumwa za Kongo ariko ntibyagerwaho. Ambasaderi Richard Sezibera wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yavuze ko kurangiza amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo byoroshye ariko bisaba ko habaho umucyo muri politike y'iki gihugu. Ati muhagarike kubuza abantu uburenganzira bwabo nk'abaturage, muhagarike kuba FDLR igizwe n'abakoze jenoside ibangamiye u Rwanda kandi yikiwe na Kongo. Kuki ibi bigoye kubyumva? Ngira ngo uko mubyumvira rero ubu ibintu ukuntu byifashe kugeza amaginga ya nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhindura imvugo, aho ubu abayobozi batandukanye barimo Martin Fayulu ndetse n'abandi batandukanye bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje gushinja Faci Beto kuba yaragambaniwe, kuba yarashutswe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ibi ni ibintu bikomeye cyane ku rwego rwa politiki by'umwihariko abi Kinshasa, aho ubu noneho ikigezweho ari uko badakeneye aya masezerano ya Washington ahubwo icyo bakeneye ari amasezerano y'abanyekongo ubwabo, yaba Colonel Nanga urwanya ubutegetsi, yaba Kabila ndetse na Fayulu ubwo ngubwo n'abandi batandukanye bakicara ku meza bagakemura ibibazo mu buryo bw'ibiganiro, u Rwanda rugahezwa mu gihe bavuga ko u Rwanda ari rwo rwabateye. Biraza gukomera cyane rero, biraza guhindura isura aho Kinshasa ubu noneho twavuga ko Tshisekedi nubwo twavuga ko bari kuvuga ko yashutswe, sinzi niba hari n'umuperezida wakwemera ko yashutswe, ariko nanone ku rundi ruhande Chilombo nawe akaba ubu noneho agiye gufatana agatoki ku kandi na Fayulu mu kuba bakwanga amasezerano ya Washington bagakurikizaho imirwano nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV aho mukomeje kugenda mukurikiranira updates zose zigiye zitandukanye, yaba politike na diplomasi, geopolitics ndetse na updates ku rugamba, aho dukomeje kuhababera mu buryo budasubirwaho. Mukomeze mane natwe, ndabakunda cyane, muri abagaciro.